na ramorong cuma na matagni ko ni rongon ni bibo kamar tagi ke misa po. Dia na disam bulu bidang na sero gori sana. Cuma kira na morong cuma. Tu na sile. Disam bula, oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bibo mataka moni kira morong bukan main ono. Kena diwa, ena bula FM. Apa tu na sile? Nimbula binaka say kongo na pakaleleka ni nonda itukutuku. Rato sambi ta kele tini kaono na leni bonua na dhala ni non rato sanga merto bakabure ababala. Rato abesu nei la lango mai ra karto arerei kina matebile wai mai tabua ene ka vendendai. Kere na mateni tu ke rau ni rato tori bakabesu mbalete na bimbi ni beka erto mbeta kikina bakalawa. Rato nangai rerei tale kina matebile wai ene karosanga bulu kaono ni singa ni bulongo ene matebile wai mai rakiraki. Simati kina itukutuku ngona kia na sianga ni bakandoni na nonrato kerea na mbele mauti o Timothy Nangata, pita lambai moala bakatawa ke na loya o Simoni na dholawa ena matabele wai melo toka. Erto turi bakabesu mbaleta na bimbi ni beka erto baudiki na bakalawa. Ena gairangodi tale ena moniti na nonrato kisi. Esa labeti na bakatatambu kambiuta na mateni to New Zealand membaleta na kia na baka ukikea e ba na iboli na iviti. Ngona itukutuku e bakandei taka na ministani beiboli o aya Zaid Kayum salamureti ko ngana beitala noa kabaka idorme nandi ena noa era baita bikina na bagalesi ni ministeri ngaraba na beiboli mai New Zealand o irena nonda bonua wakaki na tambana ni biosecurity ya biuta to manda New Zealand na bakatatambu ena boli taki ni weleti mango uto kene bengani kina nonda bonua eni karoni singa ni bulongo. Rarauta kora tuneng kamalalambalabu na presidente ni songo-songo baka politiki na Sodelpa na norto bagarita kana songo-songo na beka na numa membaleta na nona solia na nona bola ni bagadengo na ililito manda ni matei balu e na nonda bonua mo sesiti ko itonga e tarongo ratuneng gama na itutu ni songo-songo na buku ni beka e dhauraki me baka ni asianga ni rambo beitala nota kana leo ni songo-songo e na nona ni bola kaya ratuneng gama ni na numa nia waka ugota ki biti kitonga me suli na noni bola ni waka dengu ka waka dengu taru tali tonga na beka membaleta na nona taura endoni lesi waka mateni tu ki bonua tani kinangito artu sati ke bukem babatan ni kuwa na nonda to dhorwo na Vodafone Flying Fijians kangara bitalanga kina na kena di kewi na ituba kini koko wakayango se fitness test tukuno John Miki nando ni beba katablidi ni timi ni sona itutu era saba kan deite kitiko na ngonongo senga ni kene balimbaliongo ni sa songo na katumba be ira na kenobo iara wa senga ni tiko na fitness test ni kuwa o Gabriel Lobombalabu ke na pole na langa rawa mabona lewe rua na soto ni Pacific Nations Cup kasi tomaniti ko na non ro bagreidi bagabuni wai erto na biute tiko na nonda bonua ene ketul sa vulkando ni singa ni bulongo na dorbo ene ngolongoli kingilandi na soto ni burubura da baikeri na baleleka ni nonda itukutuku ni te mo de takomanda Yoni borongo tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni kuwa ni takini yoni nandoba tu mai nonda ngono go me ga ben na ruwa na ngo binga rabi na singale ni kuwa ni sangula binaka oya wana kamana langi na makia wana bi mataka mai na diwa kina ruwa na bi singale mai na moniti kina borombo kan Radio Fiji 1 nando mai biti wonga ni bi ani adu